Kina i streaming platforme donose sve bolje i bolje naslove. Evo 8 prijedloga filmova koji izlaze u mjesecu martu 2023. a koje vam preporučujemo da pogledate. Mjesec mart otvorila je sportska drama Creed 3. Donija Creeda prati uspjeh kako u porodičnom životu, tako i u karijeri, no na putu će mu se naći prijatelj iz djetinjstva i bokserski talenat Damian Dame Anderson, koji po izlasku iz zatvora traži priliku za dokazivanje, a sukob dvojice boksera postaće mnogo više od obične borbe. Luther, The Fallen Son, Netflixov spin-off dugovječne BBC-eve serije, stiže na ovu platformu 10. marta. Osramoćeni policijski detektiv, kojeg utjelovljuje neprikosnoveni Idris Elba, bježi iz zatvora kako bi pronašao bogatog serijskog ubicu. Osim serija i filmova, Netflix pažnju privlači dokumentarcima koji često obrađuju kontroverzne teme i potiču internetske rasprave. Sada na streaming platformu dolazi i Money Shot, The Pornhub Story, dokumentarac koji proučava uspjehe i skandale Pornhuba, stranice koja je postala jedna od prvih asocijacija na spomen pornografije na internetu. Dokumentarac na Netflix stiže 15. marta. Dva filma nam stižu istog dana, 16. marta u kina. Prvi nosi naziv 65. Kad se nakon katastrofalnog pada aviona pilot Mills zatekne na njemu nepoznatoj planeti, koja je zapravo Zemlja prije 65 miliona godina, trend američkih filmova o superjunacima se nastavlja, ovog puta zahvaljujući Shazamu. Rad na franšizi nastavlja reditelj filma Shazam iz 2019. Sandberg, a osim njega vraćaju se i zvijezde Levi i Angel. Film dolazi u kina također 16. marta. James Wan se vratio u rediteljsku stolicu za još jednu avanturu sa DC-evim titularnim superherojem Aquamanom. Film u kina dolazi 17. marta. 23. marta u kina nam stiže John Wick, kojeg je po 4. put utjelovio Keanu Reeves. Penzionisani ubica je ponovo uvučen u tajanstveni ceh ubica. Dangerous and Dragons, veoma uticajna RPG igra, već je bila ekranizirana 2000. godine. Šarmantni lopovi, grupa neobičnih pustolova poduzimaju epsku pljačku kako bi vratili izgubljenu relikviju, ali stvari krenu ozbiljno u krivo kad naiđu na pogrešne ljude. Film u kina stiže 31. marta. Uživajte u martovskom filmskom repertoaru.